Te loa, o atu se whatalopa le. Sunga le taitai, whatalopa lava lana e tasi ala i le swafo Iesu Keriso, lo tātou wali I mo lo tātou whaola. O se whawhitai I le nei tai au, whawhitai lana A'o'auna, sunga le whawhengainga o nei fwoi aba noa, o mwhai ono utua tuai I utou luma, e ala I la fionga pa ia le atua. La maus tusi mo I tātou le Ioane lo nam tau koe fitu. Ala tātou pai tau le pai upo spul ma le whā, se io o lono pai upo e lua spul ma le whā. O na si I lea I lana pai upo e tolu spul ma le fitu, ma le pai upo e tolu spul ma le valu. Ioane e vangalia, o le mtau koe fitu, o lono pai upo spul ma le whā, se io o le lua spul ma le whā. O na si I lea I lana pai upo e tolu spul ma le fitu, ma le pai upo e tolu spul ma le valu. Our reading book this morning is John, chapter 7, verse 14 to verse 24. Then read verse 37 and 38. O le a tātou whaitau pia o iai le tātou tusi Samoa. Wo I laso tū loto le tau saminga. Wo maliwa ai Yesu I le malu malu. Wa o ai. O petala atu Yesu ia te I lātou. O whape atu. O la umta upu. E le o sa ulaba. A o lana na awina mai au. Le tau talapua ia te ia, o sa ili e ia lona lava vi inga. A o le sa ili ia vi ia le na awina o ia, e wha maoni lea, e le ai fo I sana mi o le tonu. O na tali mai lea o le motu o tangata, o whapea mai. O ia te oe le te moni. O ai e fia pasioti ia te oe. O lea na tua tuai e mose le peritome ia te outou, e le ona ua mahfua ia mose, a o tamaa. O le sa pati foi tu te wha perito me ina ai tangata. Au ore so ona whamasino. A ia whamasino I le whamasino ngatonu. Pai upo e tolu spun malfitu, mal pai upo e tolu spun malvan. Ia. Ia mai nei tua le peitauina o lana fionga pa ia. Le upu, o le pai upu e maua mai ai se manatu, mo I tātou le nei tae, o le pai upu e tolu suru malefitu, o lo iai laina e whapea. Afai e fia inu se tasi, I nā sauia ia te au, e inu ai. O te whaupuina whapea o Iesu o le vaiola.
Afai e fia inu se tasi. I nā sawia ia te au e inu ai. Ai vai le whaupunga o lo tātou ali o Iesu. E pei o se whaupunga e au ngani. I le whaupunga whapea i nā sawia ia te au e inu ai. O le aso muli o le tausaminga lea o le hale apitanga. E tu patasi ma le tausaminga o mea o whaatoanga po le selenga. A o le aso muli lea, o le atu o le tele o le mtau, o le tusi. A le aso muli lea. A o Yesu, pai maili pa mtalanga. Ua ia tu lai, ua ia wa tu ilunga. Maalanga leo tele. Malanga au ngani le ia Israel. Afai e fia inu se tasi. I nā sawia. E leo o papea. I nā sawia tea. Se fia inu. I nā sawia. O le soifuanga ma le olanga lo tātou iai I nei o le pō. Le tele vave ma le tātou ai atu I anga o le nalolangi ma le meo lo tātou iai. Ese le mawae. O le tai ao le nei le sai New York. I le United Nations o lo a fia I patasi malo ia taitai o malo te tasi. E le lato te talanoa ina le tūlanga wa iai le nalolangi. Ia maua spile mu o le tau o le alo pai a Suria. Ai le ngata le nā. Ia talia tangata refugees. Mai Suria, ma Afrika, ma isi o atunu e ia Iraq. Ma isi tangata alapi. O roa pesuru pai solo. E fia maua se mapusanga. Mo lato o soifua mo lo lato ola. Ai meise le atunu le nei o Amerika. O e tau e lo fa o tuli matai e tangata e fia o mai ai ono le manuia le te iai o leo te iai I le lalolangi le nei a pai e fia inu se tasi I nā sawia ia te e inu ai o tuainga whaupunga ia le tātou wali E nunumi le whalomo tangata Iutaia, ma tangata Israelu. Pei hoi ona iai upuia, o le mea tau o te ali iai, e te le ma pai on tō o iai. Pei hoi o le upu masani o tātou whalomo ai whamantua, o lo toto le nei, I nā inuia iai. O lo tino le nei, I nā aiea iai. Ai le manino le whalomo Iutaia. Te loa. E o lava ele a ingo Yesu I le lalolangi le nei ono oso. Na lato e fōlinga e lato ki tau pule I oti Yesu. E fōlinga mai e le fia Yesu malana ngaluenga lo pai. Ai pai tau mai le poi le tau le poi mua se tau lalo. O ina lo fa mtala aile o lo. Nau I ono oso. Wa pai a Yesu, e siri lau malanga loa I Jerusalem. O ina e loai oe, e le tōtelo tangata. A tustu singa la post, ale pai a wangaria. O le mai tau tonu alea. Leo sa ilitia, lau karusaio, lau sa tukaio. E pasioti a Yesu. Tōtelo altari a Yesu ave I ono so. E le mwhai, e le lalolangi. Ono ino ia te outou. Ai ino mai a tau. A wā au te moli mau I ai. Mo le anga ana amio. O le tali lea Yesu ngā pai I ono so. O I ono lava uso. Mai le mele tato pai tau inu. Tato pai tau te nai. Ina ua whamalo Yesu le tangata po I lena mai I tolsu wala tau sanga. I petesa. Ai ua
Ui oma, ma le fia ia Yesu ma le ngā lea. O le vaenga mua, tasi al vaenga o le tatu lau. Wa fio mai Yesu. Ina ia mawhai o na whamatala ina. Le pale tonu, ma le leanga o lo iai le lalala. Wa fio mai Yesu e whamatala ina, ma wha loa le leanga le iai le loto le tangata. Te lea i o pale tonu. A leo ngani e Yesu fai mai. Afai e fia inu se tasi. I nasa wia ia te. I le pakalapa tato fai tawina. Bola tau finau e winga. I le ngā luanga le lei na fai a Yesu. E mai Yesu, na o whamalolo ina le tangata le tino atoa. A'o'ao o tau so lia le tula pono e ala i le peritomina. Ai la to te fai i le sapati. Toi fa tonu, toi fai atu po e Yesu. Ai le so mena pa pen au mai le tula pono mose. O le mena ala mai pe, o le mena ala e pui ai. Mai tama. E fa sino ia pero amo isa ako ia kop. O le mena ala o tala no ia Yesu. Ai au ngana, ale ai fa mena vangale i le tula pono mose. Kula ponga mose. Ngā le oti le mea o iai. I le kula ponga mose. Ale ta whai atu Yesu e wha malama atu iai. Le winga o le soi fuanga ma leo langa le. Sau ia te. E inu ai. I sai tu. Pangita hoi na langona e la wali ile. Langa le wai lok ni Yesu le mere pe ko ya onos. Wai longa le e onos. O le malanga le Yesu e alu i Jerusalem e fasioti ai. E pu e masai se e moti ai. Ai lo le vanga le. Hallelujah. Ma Yesu mo to. Te la tu stei. Ai le pai upo sul mal fame go o le tu loto le tau sami. Salo o le o ngā tutonu o le vai aso. Wai fitu aso o le tausa minga lea. Ai po le o ngā tutonu o le vai aso. Na malanga i no Yesu i Jerusalem. Ma whaia i rola fina unga lea. U wha asino i a Yesu le wha le tonu o le tula hono. Ua lātou ino i a Yesu. I se mea matango fia na i e whaia. O le wha malolo ina o le tino o le tangata atoa. Tino atoa. E se aua mai e Yesu le peritome. Tau te ilo am si le fia le lei. O le pepe le valu waso o na ave le peritome. Si na mei titi al peritome ina o le pau o le tangata. Ai la to tausi iai le tula kono le. Ai le manatu le mamafa. Ma le lei ma le matango pia ina o sa vali le tangata mai. I le tolu spuru ma le valu tausanga. E le tiola au ngani le li. I nā sawia. Se te le whale tonu o lo iai tangata i utai. O nisi o tangata o whime mea ina o lātou tala noa ia Yesu. Ua pisiri. O whena au ngai tangata lea. O nisi o pisiri. Sangata nā lelei. A o nisi tangata wale tala noa wale tautala. E musu i nei whapea. E te au ai po ia Yesu. O ai o lo e au i ai teimi o le vevesi o tala noanga i le winga whakerusiana. O lo wainga, po Yesu, po lawo, po le pitosili una lata ia te oe. I nā sawia, e inu ia te a. Malama la lei tātou,
I whaupunga alo tātou wari. Ai mahua na whai e Yesu ia upu. Ai pēi anu moli mau iai le whai e bangri. Ono tangata le iei pa ia. E iei lona mamaru. Ua ma whai ai ia na lapa upu ia. Pai lai ke anu kupapo e ora whakai kai. Ai sai fia inu sai a kia au e inu ai. O le painga ngā au kālai papo i oi. Po ai a. Ai a ia la sa upe mai e le laka. Ai ngā langa pai e Yesu pa mtalanga le. I loa le e Yesu. Anga e sa o le mele nga sa wai ian. A wina mai e ia le tua e pai. Ia tū le whamsinong sa o ma le whamsinong tonu. I lona nu. O Israel. Ta ilo iai pepa pepea lo fina ngalo. A lo loto. I le taimi no sawa ia Yesu. I na ua whamatalaina mai loa e lo ula tangata. Le tangata le ingo ia Yesu wa sawa tau mai a te au lo pale tonu lo lea. Oka se maka ngā kikere. Se lea. Ai na ua vea Yesu mali ma whaola i lo fina ngalo ma lo loto. Wa suia atoa lo lorong. Aisa. Anga ho ua malie la lo loto, malie lo fina ngalo I mea wa whaia Yesu mo oi. And that's the truth. Ana me moni a. Ka kele alo e so ai mele lei ma le matango fi. Ua whaia Yesu mo oi. Atonu e. Na le anga sa au lotu ia te oe. E le anga Yesu ia te oe. Atonu na anga le anga lau ainga ia te oe. E le anga le anga Yesu ia te oe. Atonu le matipo e le tango lima e na e lau atu ia Yesu. I need your help. Afai e fia inu se tasi. I nā sawia ia te a. E inu ai. I nā wela koai le larolangi I mona tu na nau. Ma mea le aula. Le ai se le lei ma se matango pia o iai. Ai wa e sawia Yesu. I was a backslider. Big time. You can name it what I did. Sa wapea ai longa e taria au e Yesu. 1996, e hele pesilinga, na pai le pono taratele le pai sabo. E alofa e le atua e tasi. E na alu la o tuspaia mai loa kai tau tuspaia. I was the one that asked that question. Ina o to sau I le tu. Pa mamalalo I le tu. Wa una pesili le na 1996 le pono no pai tapuna. Na ave tusi la pesili na ave le lunga. Au la unga le tai o Philip Yancey whatever his name is, from Missouri. I probably live with tangata leo Benjamin. O ia na sau to e lu itau lu tangata mo lu olanga. Le vai aso atoa. Wa pai la pasi. E laku le ngoa a mai ave lo pale kai au mataratal noa ai. That's why I don't forget him. Afai e fia inu se tasi. I nā sawia ia te au e inu ai. Moni le apostolo Iakopo. Ma Iakopo. E te tele tuai
I le whamawalunga, ai po ai mai le alopa tu noa, I le loto mawalano. E le ngata le nā. E te te atu I le tia polo, ono sola e se ai le o ia. Tolu. Ia e whaalatalata mai le atu, ono whaalatalata mai le o ia ia atu. Tofu tātou ma le tūlanga I ai lo tātou soifua ma lo tātou o langa o la tukupua e mo le atua mo lo pina ngalo. Apetai. E le mawhai o nā me sea Iesu. Lona loto mo lo pina ngalo I atu oe. Aisea, langa o iai le malo si anga tele wa e maua ono o Iesu I lona maliu I tātou. Ina wapio mai la le anga paia. It's really hard for you to get rid of him once you enter in the family of God. And the Holy Spirit will keep you. He's going to try the best you can. Even if you backslide, he will try to bring you back. O se aungani alofa, o se aungani matango fie, o le aungani ato e Ioane e tuai Ioane e pa, ia whaapave mai, e leo tae ao, e leo ananafi, e leo aso tae ao, a le aso nei ma taimi nei, e leo le tausanga lea, e leo le masina po I lea e le ai, o lo aungani e su le taimi nei, I don't know, pe ai se ana lai no toi o lo mapau fau, e toi whaili la unga lea. Aisea, wa e loa le lei mai wa e si la fia. O lata la fia mai o Yesu. I don't have to tell you that. O fa fia na tu lai au na le tu, ta watu ale me. Ai o pa te ia lo loto ino o ki o fia pa longo le se news o taia. Ai sau le news. O lo fa ia le pono tele, the United Nations I America, in New York. Two things. O suria ina ia maua topi le mu. I whai esi marilienga o Rusia ma Amerika. Lua, ia alopangia e malo umololarolangi, ia la tutalia refugees. Aile se mea fōu. Ai tau te lor tangata le he ringa le mele. O le speaker o le United Nations le tai au. President Obama. Apetai nei tae au ina o tātou te talo mo Amerika. Pe pape I le tūlanga la tātou o atu iai. Mai Yesu I nasa wia ia te au. E maua I merelei. E tai oe leo I ate oe. Pama pana I ate oe. O lona le lei ma lona matango fie. E wha losi I ate oe vai. Whamangalo ia te oe, e alofa ia te oe. Afai e fia inu se tasi, I nāsau ia te au. Tātou te whainga luenga masa I le tupe, I le mea ma le mea, I na ia malia o lo tātou loto. Te o ka fiu hoi e whainga luenga, e maua I kupe, e le malia alo loto. A le taimi e te whama omi a ima e alu I le li. Tua malia alo loto. E malie fualo loto I le mea e maua. It will satisfy you of what you have. Ai le ngata I le. E le ngata I nā le alofa le atua I ate oe. Ke ia o te whaopopo nisi o manuia I ate oe. Manuia tele. E vai e tātou I le ngaluanga le li ina whai I lea lava aso o mara teimi le. O le, ina o su e le mele, o le aso muri le. O le masani ai uteia, ia teimi.
A o le aso muri le. Ona sau le faitaulanga. E anu i le vai. O se lo. E asu mai ai le vai. E ave i o il nei ai le patu faitaulanga. E avatu ele la tu whaakitai i le tu. Ono, o mea tau mapa, o le vai, o mea uma, la tu te faitaulanga ai i le tu. O le mea lae, it's a picture in my head, in my mind. O le mea lae o koia, i le, avai, o le toi aso, o le aso tele, o le tau sami, mo tu la ia Yesu. Ai pe maka Yesu, tangata lea, wa anu asu mai mai. O vai aku le wasau ma le vai, o le masani a la tu, e la tu te koia. I le tau sanga, ma le tau sanga le tau saminga lea. Ai tu lunga Yesu ma leo tele, Afai e fia inu se tasi. O maka uma wa ave uma yo Yesu, ma whaalongo o le tala Yesu. Sau ia te au e inu ai, e le o le vai na, le ai. E le o le vai whalelaro rangi o lo tala noa ai lo tātou oli. Se o me le lei o mea ai whaleanganga e ala mai lana fio. A le fe me le fai pue tolu spun malvalo. O se whatua tua ia tau e whaepei o na whai mai ai o le tusi. E tafe mai o vai tafe. Mai te tonu ia te o le vai ola lava. Ai a po le ala vai tafe na e tafe mai ia te oi. O le vai ola. O le vai e mate ai. Ala vai le tau mwhai le au banga le au iutaia. E tafe atu i le nuku o Israel. O le vai e mate ai. Ngata ai le lalolangi le nei. O lou wha moe ma lou wha moe o le ola e wha vau. E le ai so tātou wha moe le lalolangi le nei ma mea talo tātou whaia. E uma. A lo sau pē i le lii ma batu lo wang le lei le ma ese le matongo fie. Sa whai pēa lau. Tu singa ma. Ma lau research element. Ai tau lo mapau ia tātou Samoa. O lo alala mai nisi tina mātutua ma le tupulanga mātutua. I le masani o le tātou atunu. E la tau te whaitaulanga i le atua i mea ai i le patoanga. I le whai ungo le tausanga. O le asu whaafitai po i le pei o na pai i Amerika nei. Wane, ngaka i aso lai le kemi o lai kiki ngō ma ai le mea lea. I've seen it. Ma whai ei whai longa. O le e māngai anga au whai, o le e māngai anga kekele anga kalu, o le māngai anga ka mū. Mea o whatoanga. What happened? Saul whamai o whai, o whamai o lausului, ke i au, vai o mimiki au whai. Ua, le māngai anga. Ala ngā vai kemi le kemi ngalu ai le. Pusa whai New Zealand, Australia, pusa whai South Hawaii, Amerika, kaukia. He o le popo. Me o kanga popo hole o ka mango e ave e sa ili e ka se me e holo ai ai a me ka manuia ai le tua i lo tatu watunu wange walu i o pengo pa ko se pa ia e walu ke o mai fe o popo le ia le e fui o ke le o fua uche sa a se ka mo le i ngoi e ko ese ma le suo o popo sa mo mongia. Ko ese foi longa pepe e ke fio ka kaulu ko nga pepe o popo pounga o e ka uma o maso e milo ai le pengo kamanga ka ule se pepe sa ke mi kalo o ka ko lo ma ka o pia ma le le o talo al menoia abe puskalo ni sila australia so se meo le longi mo ali ai puskalo sa mo nga pa le lenga ka kia. Afai e fia inu se tasi. Samoa. I nā inu ia i lo tātou wali i o Yesu. E te
Ko a maria ai. E malia ai lo loto. Malia ai lo pinangala. O Ioane, ia tātou whanau lo la ai le nei atunu ma le nei e kalesia e meisel le lalolangi atua lo iai i Samoa. Lo alanga lo tātou wali o Yesu. Afai e fia inu se tasi. I nā sauia i atea. E inu ai. He is the only one that give you satisfaction of this life. Young man, young girl, it doesn't matter how strong you are at this moment. Let me challenge you, do not get rid of your God. Do not get rid of your salvation. Stick with it. Abide to it. Love it. It's the only way to heaven, and it's the only way to blessings of God when you come to Him and drink it with Him. Ain't nothing else to satisfy you. If it is hard at this moment, try harder. Don't give up. I'm standing here to tell you, I was talking to one of my daughters, all 7 of them. When we came here, some of them, 2 of them are going to high school, the other one's in middle school, the other one in elementary. Up until now, I don't know how I made it. And I just thank God for His blessings on myself and my family. Thank you, Pastor. Well, I want to worship, special worship team. Tere loa, poau manao. Pita I nao le tua e malia e lo loto, malia e o tātou manatu. For the high school children, whatever need that you're going through and whatever goals you go to, be aware the moment you have now is a precious moment, especially for you Christian boy and a Christian girl. Do not associate with your friends that are still out there in the world. It will lead you to things that you wouldn't want it. And even your parents don't like it. But I encourage you, no matter what happens to your life, go to church or come to this church every day, every Sunday. That's the only way to encourage you. Look at some of your friends that have been coming here. What happened? They're discouraged? Or is something that somebody tell them and just give up? But Jesus is calling anyone that wants to drink, come to me. It will only satisfy you. That's what you like. Nā no mana o ngau iai, nei vai tau male nei vai tei. Ana e pau a lea, wana o Yesu, e te mana o iai. Nā no mana o ngau. I nā sawia i a te au. O lo wala au ma ngani i a te oe. E sau i a te i e malia e lo loto. E le i a te au e le i au au na le tua, na o le tua e sila pia. Lou lava loto. Nā lo pa moe moe i ai mo oe mo lo wainga. Na o le tua e mawhai au na tali i a te oe. E le mawhai na tala tupe. No. I'm telling you no. It doesn't satisfy you at all.
But he will add more to that to you when you give yourself to him. Na oe ale mapuanga e mātou te mau aile lei mamanuia. Mai se po ia se tasi o le mawhai o na saulu manei. Ai lo ia i se manaonga ia te ia leli ie. Anga le lei ia te ia malana whalongolongo i le nei tae ao. Whaapetai lo mātou atua i la upu. Whaapetai o no le mātou whalongo. Nganga pa ia. Ia te o ele vi inga lo mātou wali ie lo mātou atua. Nei se yo le whababau lava. I lo lava suapa Yesu. Amen.